Mwaramutse neza abakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki ivugira ku muyoboro wa YouTube. Muri kumwe na Sentama kuri mikro. Ntabwo ndi jyenyine, ndi hamwe n'umutumirwa wacu kandi tuje muri cya kiganiro cya Mbakumbuze. Ubu tugiye kubakumbuza agace ko muri Rubero kitwa Ruhovu. Abavuga ikinyarwanda bakahita ngo ni Ruhovu. Ubwo turaje rero tuhabakumbuze, ndi hamwe n'umutumirwa wacu. Reka tumwakire muri studio. Ikaze umutumirwa wacu muri studio za radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Mwaramutse neza. Mwaramutseho. Muri amahoro? Turi amahoro. Yego. Wasuhuza abatwumva, noneho unasuhuze n'abanyaruhovu, noneho unatwibwire umutumirwa wacu. Murakoze cyane kutwakira kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turabashimiye cyane. Nitwa Pakanamboka. Pakanamboka bisobanura umusaza w'igihugu. Iri zina ko riremereye musaza. Pakanamboka ubu ni mu ruhe rurimi? Ni mu rurimi rw'Iringara. Iringara, twakomeza. Bigomba gukomera n'ubundi nibyo byiza. Dukomeze. Nuko rero ngaba mboneyeho gusuhuza abo twabanye bose. Yego. Baba ku gace ka Ruhovu. Yego. Cyane cyane Bosco umuhungu wa Kazigaba. Hamwe n'umudamu we nubwo atakiriho ariko abana baracyariho. Yego. We akaba atuye mu gice cya Ikibungo mu Rwanda hangaha. N'uwitwa Kambale Siramwenda waracyariyo. Kambale ubwo no avuga ururimi rw'ikinyarwanda, avuga no mundandi ariko ururimi rw'ikinyarwanda. Wamusuhuje no mu rw'iwabo? Iwabo mu Kindandi. Munabukire bari cyetu banzwa. Munabukire ni mwaramutse? Ni mwaramutse. Bakikiriza ngo iki? Bakikiriza bakini bati tunabukire ndeke. Tunahoma bari cyetu tunahoma. Ego. Ntabwo turi kumwe. Dukomeze noneho rero. Ngabona bawuma ni bamwe, turi bamwe. Turi kumwe. Reka dukomeze. Nkaboneraho gusuhuza n'undi mugabo twakoranye nayo mu ndandi. Yego. Ariko ni hiwabo. Yego. Nawe witwa Prosper irindi ni irihe? Prosper Kasereka. Ariko we ari Kinshasa. Ariko buriya izina rya Kasereka risobanuye iki? Narufise mu amazina y'abandanda bafite ibyo asobanuye. Abafite ibyo basobanuye. Kasereka ni umwana. Yego. Ni umwana w'umwagati, tuvuge imbere ye hari undi. N'inyuma ye hari undi, ni uwo hagati. Ariko aba bose bakaba batakiriho, akaba yaravutse nyuma y'abo ngabo. Mukuru yarapfuye ntakiriho. Akitwa Kasereka. Bivuga ngo ni nko mu kinyarwanda isa naho ari ikinyarwanda kizimije. Ahanyereye. Ni mu kinyarwanda kizimije. Bivuga ngo nta kintu cyagashobotse kuba kikiriho. Ni ukuvuga ni nk'uko bamwita Mukeshimana, ni nk'uko bamwita. Ni uko nguko riba rimeze Kasereka. Yego. Uwo nguwo rero ni umugabo twakoranye. Yego. We na n'ubu akaba akitiye Kinshasa niyo akiri. Yego. Akaba atuye Mongafula. Twari duturanye. Mongafula ubwo ni muri he territoire? Mongafula ni commune ya Mongafula Kinshasa. Ni muri Kinshasa ndani, ni commune ya Mongafula. Yego. Yaraturanye hamwe na ntuza na commune ya Mongafula ngendi haruguru ye. Yego. Ubwo nawe ndamusuhuje, akunda kuvuga ikinyarwanda cyane, akamenya no kwivuga ikinyarwanda, yakivuga neza nk'umunyarwanda. Yego.
n'abandi hariho genda neza umuhungu wa Sebikari wari utuye Ruofu hamwe n'isoko. Yego. kugira ngo abo ngabo niba bakina ashobora kwibukamo. Reka noneho dukomeze, twavuze Ruofu ni hehe? Abantu benshi bazi Goma, noneho uhere Goma utubwire uti kugira ngo ugere Ruofu uba waciye muri izi nzira. Unatubwire Ruofu ni mu yihe teritware, byose ubitubwire rwose. Iyo uvuye kuri Goma, yego, capitale de la province Nord Kivu, yego, umurwa mukuru wa Nord Kivu, yego, urazamuka ujya Rucuru, ni ukuvuga unyura he? Uzamuka Kibumba, uva kuri Goma ukazamuka Nyiragongo ukikubita Kibumba, yego, ukamanuka ukagera ku kigo cya gisirikare, ariko ntiwinjire Rumanga wisiga iruhande, wisiga ku ruhande mu kaboko k'iburyo. Yego. Ubwo barenze za Rugari ubu urenze Rudoya, ntuza ikigo kiri muri Rugari. Yego, muri Rugari, kiri muri sekiteri ya Rugari, mu murenge wa Rugari. Noneho ukamanuka ukagera Rubare, ngo turenze utundi duce turi aho ngaho hagati. Yego. Rubare ukagera Rucuru centre. Yego. Wamara kuva kuri teritwari centre aho ngaho hari ikona rinini munsi y'ibitaro. Yego. Iyo uvuye kuri teritwari, yego, ukata iryo kona, ni ikona rya mbere rya kabiri, ukaba ugeze Kiwanja, site ya Kiwanja. Yego. Noneho wava muri site ya Kiwanja ukamanuka winjira parike ya Virunga. Parike ya Virunga uramanuka ukagera ku mugezi witwa kongeye kwibagirwa umugezi. Ni Ruindi se niki? Oya, Ruindi ni parike. Ruindi ni parike, ariko harimo umugezi aho ngaho hagati. Yego. Munini cyane. Urawambuka ukabona ukagera ku bagarde cyangwa abarinda ishyamba, abarinda ishyamba. Yego. Noneho wava aho ngaho ukabona ukazamuka y'amakona yose ugana Kanyabayonga. Yego. Iyo ugeze Kanyabayonga muri centre hagati. Buriya Kanyabayonga ihera he? Kanyabayonga ihere ku mupaka wa Bwisha. Yego. Na Rubero. Yego. Rubero itangiza muri Kanyabayonga, niho teritwari itangiriye. Yego. Nihe hananye umupaka na Bwisha, cyangwa igahana umupaka na teritwari ya Rucuru. Yego. Uko niko twabivuga neza. None wamara kugera muri centre ya Kanyabayonga, hari inzira ebyiri. Yego. Hari inzira imwe iri haruguru mu kaboko k'ibumoso, ari igana Bureusa. Yego. Hariho n'indi y'imbere yawe, y'imbere mu kaboko k'iburyo. Iyo nayo igana Ruofu. Yego. Muri centre, urumva ni centre, ni rompwe. Na mu mahuriro y'imihanda. Mu mahuriro y'imihanda. Ubwo ngubwo hakaba hari n'umuhanda direct uzamuka ujya Rubero kuri teritwari. Yego. Uwo ni umuhanda direct. Noneho aho ngaho hagati muri centre hagati niho hari inzira ijya ntuza Ruofu n'ijya Bureusa. Yego. Noneho nzira igana Bureusa niyo ukurikirana rero, nta nubwo ari kure. Unyura mu nzira ya Bureusa? Ureka inzira ya Bureusa. Unyuze inzira ya Bureusa uba unyuze kure. Yego. Unyuze kure ntabwo wageraho vuba. Unyura mu ya Ruofu? Ufata inzira igana Ruofu. Yego. Aho ngaho rero hari uburyo bwo kugenda mu buryo bubiri. Yego. Hambere bajyaga bagendayo n'amaguru, n'ubu benshi bagenda n'amaguru. Moto zigakoreshwa, ufite igare akarikoresha. Kuko ahanini imihanda ni mibi, niyo bagiyeyo ni nka za fuso zigiye gutwarayo ibyo kurya, abagiye kurangura ibyo barangura by'amabuye y'agaciro n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko transport yahari iciye bugufi, ni moto n'igare. Niryo riva Kanyabayonga rikakujyana rikakugeza Ruofu. Noneho Ruofu centre hariho mission ya Paroisse Katolika. Yego.
yitwa ngo iki Ruhofu? Ni Ruhofu tu. Ni Ruhofu tu. Noneho hakabamo n'itorero ry'abapadekote bita sepake. Sepake ubwo ni ADPR yo mu Rwanda. Ni nka ADPR. Hakabamo n'irindi torero ry'abanglikani. Yego. Naryo ririmo. Hakaba harimo n'itorero rindi bita Sebeka. Sebeka ubwo ni ababatiste. Ndabona abandi. Ni ababatiste? Oya ni ababatiste. Yego. Ni ababatiste abo ngabo. Hakaba harimo na hospital irimo. Yego. Ibyo nibyo bintu bigaragara bifatika bikomeye bibamo muri yo centre yabo. Bakaba bafitemo n'isoko rihuriramo abantu benshi. Yego. None iryo soko riba rifite ibicuruzwa bitandukanye. Yego. Kandi rihuza abantu baturutse imihanda itandukanye. Yego. Ibicuruzwa bya mbere bibamo ni ibyo kurya bitandukanye. Yego. Hariya bakunda kurya ibyitwa ibikoro. Ibikoro bijya kumera nk'amateke. Yego. Bakabagira n'andi mateke bita astrida. Amastrida abandi bayita amanyarwanda. Ariya bateka amasaha menshi. Aha, kugira ngo bashye neza. Kandi akaryoha cyane. Noneho bakacuruza n'ibishyimbo. Yego. Bagacuruzamo n'amafu y'ubugari. Yego. Bagacuruzamo n'amafu y'ibigori bisanzwe ngibi. Yego. Bagacuruzamo n'inzoga zitandukanye. Yego. Ubwo harimo kanyanga. Ariko narumvise ngo hariya haba na kanyanga ikozwe mu bigori. Cyane iva mu mandarakwa. Amandarakwa. Kandi bigasindisha ryo kanyanga. Ni nk'ikigage cy'amasaka y'Abanyarwanda. Hakavamo rero kanyanga. Ariko kanyanga bifite uburyo bubiri ishobora gusohoka mu bigori. Yego. Ishobora gusohoka no mu nzagwa zitandukanye. Mu bitoki. Ariko hakabamo kanyanga ya mbere bita kapitambere. Kapitambere ushobora kuyatikaka nk'ibiti nka ntawayimenya ataricaye ku ruganda rwayo. Kandi iyo ngiyo abenshi bakundaga no kwishyira mu modoka ya kugeza. Uganda bakunda kwita imbandure. Mbandure oya. Mbandure ni ururimi rw'ikintu rwanda rw'abandani. Niyo bise mbandure bamaze kuva kuri iyo bayita mbandure. Mbandure bivuga ngo ngushingure ngukura uri. Nkurangize. Mumuhe babitetse mumuhe mbandure hari. Mumuhe mbandure anywe ko mbandure. Ubwo rero baguhaye mbandure umenye ko utari burare. Izo ni inzoga zimwe na zimwe bakunda kunywa. Ariko hakaba hariho n'izindi nzoga banywa bacuruza aho ngaho muri iryo soko ryabo. Yego. Inzoga iva mu ntuza mu biriya biti by'amavuta nyine tuze tuvuga. By'amamesa. Biriya biti by'amamesa harimo niyo yitwa ribondo. Noneho hakabaho n'iyindi yitwa ribondo. Ribondo nacyo ni ikindi giti kivamo inzoga n'ubundi y'amabondo. Ariko ikaryoha nk'umutobe ariko ifite impumuro yayo itandukanye. Iyo imaze nk'icyumweru ntibaye inkongo zaba umuntu. Ariko biteye amatsiko kumva ngo ni inzoga iva mu giti, bayivana mu giti bate babigenza gute? Oya, batema igiti bakagitsinda. Yego. Bakagitsinda nk'uko bisanzwe umuntu ukatsinda igiti. Noneho cya giti iyo umaze kugitsinda ugasa naho utoboramo gakeya kugira ngo ayo mazi arimo yamarira yacyo niko twayita. Sinamarira nk'amarira ni amazi avamo uyabona. Ni ayo matembabuzi yo mu giti buriya ni nayo y'igiti. Aha tubivuge dutyo. Ni amatembabuzi y'igiti cyangwa
amazi y'igiti bagaterekaho nk'ikibido cyangwa se akabindi ijerekani cyangwa ikibindi akajya ashongonokera muri iki kibindi cyangwa ijerekani. nta bindi bayakoraho? Oya, nta bindi bakora, baratereka gusa bakanywa. Agapfundikira agapfuka neza agashyiraho ibyatsi byinshi kugira ngo kizabone ko gishyuha cya kibindi cyangwa cya kibido hashyi. Mu minsi 3-4 aragenda akajya guhogorora inzoga iba yahiye ibira neza cyane nk'urwabo. ariko Kongo Imana yarabahaye bariya abantu bafite ibintu noneho rero bakongera bagacururizamo ikindi kiribwa abantu bose badashobora kumenya, kandi ni ikiribwa cy'ingenzi cyane mu buzima bwa muntu. Ni ikiribwa cyiza cyane kivamo amavuta. Ni imbuto bita bombiri. Bombiri ni imbuto ziva ku giti kiriya bakuraho ishangi. Ishangi ngira ngo barayibonye cyangwa urayumva? Ndayizi ishangi. Okay, noneho igiti cyayo bakita musku. Nicyo bakuraho izo mbuto bagakuramo amavuta agasa n'andi mavuta ayo ari yo yose, ariko akarushaho kuryoha. Yego. Kandi ukabyibuha wumva. Yego. Nta n'indwara iteza, ni amavuta meza cyane. Yego. Ibyo nabyo bakabicuruza aho ngaho. Yego. Bakahacuruza inyama zivuye mu mashyamba bagiye batega zitandukanye. Yego. Rimwe na rimwe bakazana icyo batacuruza ni amantuza, ni amahembe y'inzovu kuko ntibashobora kuyagaragaza bahita bafungwa. Ariko bakahacururiza na zahabu. Zahabu iracuruzwa ku mugaragaro? Neza ku mugaragaro, nk'uko bacuruza ibiribwa bindi mu isoko. Nk'uko babicuruza mu isoko ukaza mugakirikanwa neza nta kibazo. Ubwo ibiribwa byinshi bitandukanye, amateke asanzwe n'izindi mbuto. Yego. Ibisheke bakakunda guhinga ibisheke cyane, rero mu ndanda y'ibisheke cyane. Ibyo akaba ari byo biribwa byinshi bitandukanye bacuruza muri iryo soko ryabo, ariko abantu bakaba bava mu mihanda itandukanye. Yego. Hano birumvikana wavuze ibintu by'ibiribwa cyane. Iyo uvuze ibiribwa bihita byumvikana ko mu bikorwa bya buri munsi by'umunyaruwovu harimo ubuhinzi, harimo n'ubworozi, harimo n'ubucuruzi, ubucukuzi, kuko wavuze n'amabuye y'agaciro. Nk'ubworozi habamo iki? Borora iki Ruwovu? Borora intama, bakorora ihene. Yego. Bakorora inkwavu. Yego. Bakorora inka. Yego. Bakorora inkoko. Yego. Inkoko ni mu buryo butatu. Yego. Inkoko nyankoko. Yego. Imbata. Yego. Na bya bindi binini bikorora cyane idendo. Idendo. Yego. Izo mu matungo yabo n'ayo matungo yabo bagira. Abanyaruwovu buriya bazwiho kuba bari boroye za nka z'inyambo. Kuko ndabyibuka iyo twabaga turi ku Mushaki, isoko rya Mushaki ni hano hino muri Masisi ujya kwegera Sake, barariremaga. Iyo twabaga turi muri ririya soko wajyaga kubona ukabona ruguru ahitwa ku Mushununu, ngira ngo urahazi, ukabona hamanutse inka z'amahembe maremare cyane, ukumva abantu bavuga ngo abanyaruwovu baraje. Zaturukaga iyo ngiyo, akenshi zaturukaga aho bita Ikimaka. Ikimaka. Niho zaturukaga kenshi cyane. Ikimaka hari amafamu, hari inzuri? Hari inzuri cyane, nziza cyane, nziza cyane. Yego. Nziza cyane kugeza n'ubu ngubu. Kugeza n'ubu ngubu. Urumva rero mu bintu byo gutunga inka, ibintu nk'ibyo ngibyo, ibyo nibyo batunga cyane, ariko bakagira n'ikindi kintu cy'umwihariko. Yego. Kiriya mbere borora mu nzu.
hariya bazita ipanya ubundi zitwa sumbirigi. Sumbirigi izo mu bantu bahariya rero ziriya sumbirigi mu bantu bahariya mu bwoko bw'abandani ni ikintu gikomeye ku buzima bwabo. Ni inyama iryoshye, kandi barakubwira ko umwana waziriye agitangira kuvuka atangira kurya ntabwo ashobora kuzarwara bwaki bibaho. Kandi koko nibyo urumva bo umwana yaravugaga cyagiye atangiye konka bafata kasumbirigi bakakica bagafata ya maraso yabo noneho bakayanywesha umwana kugira ngo atazahura na bwaki. bivuga ngo barayitsiritse kandi koko bakabayitsitse nta bana bo bagenda barwara bwaki ngibibaho. Noneho rero ibyo bahinga ni aborozi ni abahinzi. Mu buhinzi bahingaga nk'ibiki? Ubuhinzi bahingaga amasaka, bagahinga uburo, bagahinga umuceri, bagahinga ingano, bagahinga ibishyimbo, bagahinga imyumbati, bagahinga ubunyobwa, bagahinga n'amateke. Wayavuze n'amateke. Buri kintu cyose gihingwa hariya kirahaboneka. habaga urutoki rukamwemo inzagwa, inyamunyo, yego, n'icyitwa imishaba, byose ibyo ngibyo n'ibinyangurube, byose ibyo ngibyo icyitwa insina cyose. None hari aho dutembera tuganira nk'uku mu bice bitandukanye ugasanga hari aho bubakaga bagasakaza amabati, abandi bagasakaza amagiri. Amabati hariya bayitaga ngo ni amanzanza. Yego. None abandi bagasakaza amagiri. Hariya ho iyo bubakaga wabonaga basakaza iki? abatishoboye ntabwo bakunda gusakaza amabati, ahubwo basakazaga ibindi byatsi bita mangobo. Mangobo ni ibyatsi biva mu ki? Nabyo ni ikindi giti cyihariye kimeze nk'insina. Gihagaze nk'insina, gifite ibyatsi birebire nk'insina nyine uko bifite amakoma. Yego. Nabyo ni uko ni igiti kiba gifitiye amakoma yacyo. Yego. Ariko atandukanye n'amakoma y'insina. Yego. Noneho ayo makoma yacyo akaba maremare cyane. Niyo wayasakaje ukayasakaza inzu yawe neza. Yego. Agomba kurangiza imyaka 40-50 iyo nzu igihagaze neza. Yego. Bo basakaza amangobo ku bantu badafite ubushobozi bwo gusakaza amabati. Ngaho noneho turebe Ruwofu yari ituwe n'abandi. Ruwofu yari ituwe n'abantu batatu mu moko yabo. Yego. Yari ituwe n'abanyarwanda mu bwoko bubiri, abavuga ikinyarwanda. Yego. Ni ukuvuga abatutsi n'abahutu, uwo ni umuntu umwe. Yego. N'abandandi. Yego. Ubwoko bubiri. Bavuga ikindandi. Harimo ubwoko bw'abapiri. Abapiri ngira ngo ni mu Banyanga. Oya, ntaho bahuriye n'Abanyanga. Ahubwo Abakobo nibo bafite isano n'Abanyanga. N'abapiri bo bafite isano n'Abandandi. Bafite isano n'Abandandi. Ni ukuvuga ngo rufitiyemo abapiri igaturamo n'Abandandi. Ariko nabwo Abandandi bafite inkomoko ebyiri. Yego. Bamwe bakava Beni, bakaza bagatura ngaho. Beni, Butembo. Yego. Nabo kwantuza nabo Kanyabayonga aribo za Ruberiyo ngiyo. Yego. Nabo bakaza bakatura. Bivuga ngo ayo moko niko atuye aho ngaho. Bari baturanye. Bari baturanye kugeza n'ubu ngubu. Babanaga bate? Oya, babanaga neza kandi rimwe na rimwe bagashingirana. Ntibari kuvuga ngo uyu ni naka. Ariko mu bandandi bw'ubwoko bubiri ngiye kuvuga ngaha. Rubero, ugaruka territoire yose ya Rubero. Ni abantu bumvaga abantu bavuga ikinyarwanda cyane. Yego. Bagasabana cyane bitewe n'umwami wabo
yitaga Kanyamunyu wa Kiyombwe. Kanyamunyu wa Kiyombwe yari umundandi? Yari umundandi. Ariko niyo wari umwami mukuru wa mbere wa Lubero, teritwari yose ya Lubero. Noneho akajya bigisha ngo abankomokaho bose, umuturanyi wawe niwe muryango wawe, kandi niwe mugomba gusangira, mukanashakana, mukanahana inka. Uko niko yajyaga bigisha. Yego. Tandiswe abantuza abandandi ba Butembo, uzamuka Beni, bo umwami wabo yitwaga Kingwa Cyamatumo. Kingwa Cyamatumo rero we akavuga ngo sinshaka ko muzashingira abana banyu kuyandi moko, nta kwivanga n'abandi, kandi mwivange nabo, kandi mugasangire nabo. Noneho abo ngabo bumvaga abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bagiye babumva cyane. Oya, ni nabo banafite amacakubiri kurenza. Urumva bo ntabwo bahananye umupaka wa teritwari zabo, bambe wa sheferi zabo, nk'uko sheferi ya Lubero yahananye umupaka na sheferi ya Bwisha. Bo bahananye umupaka n'abandi yo hirya. Noneho reka turebe, twavuze Ruhovu buriya ni muyihe teritwari nyirizina? Ruhovu iri muri teritwari ya Lubero. Noneho se kuva Ruhovu kwinjira muri teritwari ya Walikale hakaba hareshya hate? Ntabwo ari kure, ni hafi aho ngaho, utagiye kuri teritwari nyirizina. Kwinjira aho teritwari igera, dutembereze utuvane Ruhovu utwinjize nko muri Walikale mo gakeya aho hafi. Iyo uvuye Ruhovu uramanuka, naho sinakure, ni na hafi aho ngaho. Winjira aho bita Pitakongo tayari bawinjiye Walikale. Yego. Iyo uvuye Pitakongo uramanuka ukinjira aho bita Sirisa, bambe ntuza Marimingi. Aho ni muri Walikale. Yego. Wava Marimingi mukabo k'iburyo ushaka kwinjira, winjira ishyamba ya Maiko. Ni parike? Ni parike ya Maiko. Niho hari za rebellion za kera za Pierre Mulele. Ariho bitaga Basimba Mulele ba kera. Ba Mayi aho bavukiye. Aho bakomoka. Noneho rero hariya muri ya parike harimo ubwoko bubiri gusa. Harimo ubwoko bubiri gusa butavanga n'abandi bantu. Yego. N'amoko afite imigenzo yabo itandukanye n'abandi bantu. Yego. Kandi ntushobora kwinjirayo ugiyeyo nk'umuntu ugiye gukora ibyo ushaka gukora. Oya, hari za conditions zikwiza, bivuga ngo abari hariya muri iryo shyamba ni amoko abiri gusa. Aho ngaho ni muri Walikale. Yego. Aho ngaho ni muri Walikale, ni parike ya Maiko. Yego. N'ikigezi cyabo cyitwa Maiko. Bureusa ubwo ikaba iherereye he? Bureusa ubwo twahitaye inyuma, iri ku mugongo wa Ruhovu. Iri ku mugongo wa Ruhovu, iri ku rubavu rwa Ruhanga. Aha rero hari abantu bibaza byinshi, kuko abakunda gukurikirana amakuru ya hariya nabumva amakuru ijyanye n'iby'intambara hagati ya AFCM 23 na FRDC nabo bafatanije, bakibaza bati M23 ARC yinjiye muri Walikale iragenda ite? Bakumva ko kuko basanzwe bazi ko Walikale bakayumvira Walikale wenda bakagereranya na teritware, kicaro cya teritware, bakavuga bati yageze muri Walikale aho ngaho igeze yite. Ariko twibutsa abadukurikira ko hariya ni nko ku mutwe wa Walikale. Wabaha igishushanyo cya Walikale, imiterere yayo, bumva ukuntu izengurutse, noneho bumve ko hariya ari aho Walikale igarukira, ariho M23 iheruka gufata hariya za Bureusa, kuko ahantu hadutembereje hose ni ahantu ni mu gihugu cya AFCM 23 naho yamaze gufata. Yego. Noneho tubwire Walikale yose kugira ngo bumve aho AFCM 23 iri yamaze gufata kuri Walikale,
noneho na Walikale nyirizina uko ingana. Okay, AFC M23 kugira ngo igere Buleusa, yego, yaturutse muri Kanyabayonga, yego, kuko niho hari inzira ibageza Buleusa, yego, kandi aho ngaho usikure ni hafi, yego, ni imijyi igiye ikurikirana, yego, niyo mpamvu bafata hamwe bagahita binjira ahandi, yego, ntabwo ari kure aho ngaho, yego, Buleusa. Iyo hageze Buleusa, yego, kwinjira Ruofu, yego, iyo bagaze muri Ruofu bamwe muri ahangaha twari tuvuze Buleusa, yego, naho hari inzira ebyiri, yego, hari inzira y'ibumoso n'iy'iburyo, yego. iyo unyuze mu y'iburyo uba ushaka kugira ngo uzajye gufata aho bita Ruhanga uvuye Buleusa, yego, harimo utuyira twinshi tujya ahantu hatandukanye, yego, noneho uciye mu muhanda wo hepfo naho, yego, uragenda nabwo ukagenda ukagwa ntuza Ruofu, yego. bivuga rero ngo iyo wavuye Ruofu, Ruofu, Buleusa, Itakongo, Ruhanga ni ahantu hagiye hegerana, yego, ntabwo ari kure. Noneho rero iyo wageze Buleusa tayari uba wageze muri Walikale, niwo mutwe wa Walikale, yego, naho Ruofu iyo ni muri teritwari ya Lubero, ariko ahegereye aho Walikale igarukira. Biregeranye, yego, biregeranye neza, ni nka Kicukiro centre, yego, na Nyarugenge, yego, reba Kicukiro, yego, na Nyarugenge aho bitandukaniye, ni ka kabonde kari hafi aho ngaho, kagataba kari hafi, kariya ujya Gikondo, kari ujya Gikondo, na hariya naho niko hateye, ni ahantu hagiye hakurikirana, ni hafi aho ngaho, ariko hakagira ahantu hatandukanya. bivuga ngo gufata ahantu Buleusa, bari baturutse Kanyabayonga, Kanyabayonga na Buleusa ni umuhanda nyabagendwa, kandi nabwo atari kure, yego. none iyo uvuye Buleusa kujya Ruofu naho ni hafi aho ngaho, yego, ariko bigatandukana za teritwari, yego. noneho Ruofu iri muri teritwari ya Lubero, yego, Buleusa ikaba muri teritwari ya Walikale, yego, kandi Buleusa akaba ariyo iri ku mutwe wa teritwari ya Walikale, aho bihananye umupaka na teritwari ya Lubero, yego, hamwe kandi na teritwari ya Rutshuru, yego, aho ngaho nguza Buleusa, yego, niyo iri hagati ya Walikale, yani ya teritwari ya Lubero na teritwari ya Rutshuru, mu ruhande rwo haruguru ku mutwe. noneho kugira ngo abantu babyumve neza, kuva Buleusa kugera Walikale kuri teritwari hareshya hate? Ni harehare, ntabwo wahagenda umunsi umwe uzahagere, wahagenda iminsi ingahe buriya? ugenze n'amaguru, unyuze mu nzira, nta n'inzira ya hafi hari, inzira yaho urayizi neza? uzi kugenda wahagenda nk'icyumweru. Inzira yaho urayizi neza? oya, si amashyamba gusa, ntabwo nyizi neza ari amashyamba, ariko unyuze mu mashyamba, yego, uvuye Ruofu, yego, ufata Itakongo, yego, ugafata Marimingi, yego, wava Marimingi ukagera parike ya Mayiko, parike ya Mayiko ukagera aho bita Sirisa, Sirisa wahava ukagera aho bita Otembo, yego, wava Otembo, noneho ugahita ugera ku muhanda uva Walikale nyirizina, yego, muri teritwari ujya Kisangani, yego, aho bita Lubutu, yego, wava Lubutu noneho ukazamuka haruguru mu kaboko k'iburyo ujya Walikale kuri teritwari, yego. Iyo ni inzira yo hagati mu mashyamba, yego, nta yindi nzira aho ngaho yindi y'umuhanda wabona, nta muhanda uri aho ngaho, kugira ngo uvuye Ruofu nta muhanda wabona, keretse usubiye Kisangani. Birumvikana, reka twisubirire inyuma tugaruke Ruofu. Uduce tuyikikije ni utuhe?
utubwira agace na teritwari karimo. Twumvise ko Rubavu yegereye aho mu rugabaniro rwa Rubero na Warikare. Rubavu ikikijwe na Bureusa ikaba muri Warikare. Noneho ikaba ikikijwe na Ruhanga ikaba hehe? nayo ikaba iri muri ntuza Rubero, yego. kandi Ruhanga yo iri hejuru ku musozi, yego. naho Rubavu yo iri hasi mu mubande, yego. noneho ikaba ikikijwe kandi mu nzira nyabagendwa ya Kanyabayonga. Inzira ya Kanyabayonga ubwo bugarutse hino? Niyo nzira yo kwinjirirayo. Yego. Noneho ikaba ikikijwe na Beni, kuko ni hafi ya Beni. Hehe? Kuko Beni. Beni yo iri haruguru ho gato. Iri haruguru ho gato. Noneho usubira inyuma ku mugongo wa Rubavu, uraza kuhabona umugezi bita tubanze turebe isoko rya Rusamambu. Yego. Rusamambu iri muri Warikare. Yego. Ukaza kureba umugezi wundi bita Bikembe. Yego. Ibyo bice byose bikikije Rubavu. Yego. Ntabwo biri kure, ni hafi aho ngaho. Reka turebe noneho, ubu turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu, turi hafi ku musozo. Uriya nk'umuntu wabaye Rubavu akaba atakihaba nk'ubu ngubu, ni iki cyatuma hakumbura? Yahakumbuzwa n'iki? Hariya Rubavu no mu bice bihakikije, icyatuma umuntu hakumbura n'igituma abantu bahoza umutima. Yego. Imiturire yaho. Hatuwe neza. Kandi hakaba udusozi twiza. Yego. Imigezi myiza. Yego. Aho korora heza. Yego. Amatungo yaho akabaho neza, nta ndwara y'amatungo ihaba. Yego. Ibyo byose rero bigatuma abantu bakomeza kuhakumbura, bakubwira ati nkumbuye iwacu, ukamenya koko yibutse bya bintu byose. Hari n'ibiryo. Ibiryo byo ni kama kawaida. Urakoze cyane umusaza Mpaka na Mboka. Murakoze namwe, murakoze cyane bahabaye, abo mwabanye. Ariko buriya hari nk'abantu by'umwihariko ushaka gusuhuza, ukumbuye mwabanye hariya, kuko nawe hari haciye iminsi utahaba kubera impamvu zahabaye, twabona umwanya ugasuhuza nk'abantu 2 cyangwa 3. Murakoze cyane Sentama. Yego. Ndibuka kandi ashaka gusuhuza abana ba Major wari uhari kera twabanye kandi twakoranye. Yego. Major Kakule n'umundandi. Yego. Gasuhuza abana be, kandi baramutse banyumvise bamenya uwo ari we. Buriya ntabwo bibuka amazina abo bana. Yego, wenda ukabavugamo nk'ababiri. Imfura ye bamwita Olivier Kakule yafashe izina rya se. Akabaho na Maska n'umukobwa. Maska bivuze iki? Maska bisobanuye iki? Maska imfura y'abakobwa. Mu bakobwa. Nicyo bisobanura. Yego. N'umukurikira witwa Goreti Sibamwenda. Yego. Bose ni abana be kandi bakunda kwita se wabo. Yego. Abo bose ndabasuhuza, ni abantu bazi Ikinyarwanda neza cyane. Bazi Ikinyarwanda neza? Neza, nta n'ubwo babakekera ko ari abandandiye. Na sekuru wabo muto, ariko sekuru wabo mukuru ntabwo agihari. Yari yitabye Imana kera. Ariko sekuru wabo muto aracyahari. Yego.
uwo bita Pierre Sibamwenda. Yego. Uracyahari uwo nguwo atuye Mangurujipa. Mangurujipa ni muri he territoire? Mangurujipa ni muri Ntuza, ndetse ni buke neza, ni muri Beni. Muri Beni? Ni muri Beni. Yego. Ni muri Beni, Japanda Mangurujipa. Yego. Ntabwo batuye. Yego. Hanyuma Pakanamboka wabaye ni Kinshasa? Ngai naza mwana mboga Kinshasa. Ozalaka mwana mboka? Ngai naza mwana mboga Kongo kasi na salary mingi na Kinshasa. Pesa bango mbote. Na pesi bango mbote lokola oya zalaki komandana ngali kulia. General kulia na pesi mbote. Na ba mususu nyonso tosalaka na bango lokola capitaine Jacques. Epai na bango na Kolwezi. Na Kolwezi? Na Kolwezi? Na Kolwezi. Na Kolwezi. Ni benshi cyane. Boye siko na pesi bango mbote ngana zwami na mboka mopaya. Epa ngana zali boye na gaza kalimanda na mboka. Na tango mususu nzamba kulinga toya komona. Soki nzambe alingi model kata zoraka ngai kombo na ngalo kola momesano Pakanamboka na zalia wanazaka obele Pakanamboka. Merci beaucoup. Merci, urakoze cyane rero toseperi yabona uko nakubwira twagushimiye. Merci beaucoup. Tugushimiye kuba witabiriye ubutumire bwacu, ngira ngo kuko uvuze mu ndimi bumva cyane bakumvise kandi bazakumva baranadukurikira. Tugushimire rero kuba witabiriye ubutumire bwacu, wakoze cyane. Turagushimiye kandi turakwifuriza no kugaruka. Uzongera ugaruka udusure hano kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Wenda ubwo icyo gihe tuzaba tuvuga ahandi hantu kuko hari ahantu warahabaye cyane, wabaye ahantu henshi. Murakoze. Yego, umunsi mwiza rero nakagaruka. Twari kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki, tukaba tubashimiye kudukurikira kandi dusaba abadukurikira ko bajya bakanda subscribe ikandwa rimwe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho bibizaniye, kandi ibitekerezo byabo turabikeneye. Bajye babinyuza handitse comments, batwandikire, baduhe ibitekerezo kugira ngo turusheho kunoza ibyo tubakorera. Murakoze, umunsi mwiza. Murakoze namwe. Murakoze cyane. Yego, murakoze.